Cardom lesnang tum anstame pirthe ke air gar julong thai pol pen kar julong le tum stame do thai lang motme compact bonona generation tum 2025 an bangai tum sop tum stame tum pirthe ke ar chin lage pil of tum english pen pudam te lage mars se tum long mars ke ka du ke tum stame chini lo pen vol pen ke plang nai stame Elon Musk lage ka du ke tum stame chini lo se tum Elon Musk kupia planet mars on do pen mars kupi kuposelang mars on dami pulo sla an stame tum dak so video pili machiniam lapa. Attention all operators, on countdown 1. This is the final go, no-go poll for Starship Flight 4. Stage 1. Go. Stage 2. Vehicles pushing downrange. Ship chamber pressure. 1. Mark. We are awaiting confirmation parachute has deployed. Elon Musk la Mars tong dai mi plan ma ke si mane pinana things do mane alang dak ke matha ka mane scientific way ben alang chinya ma teng bolten la si sodim no chinya ma la lo isi Elon Musk ke puda ma teng bolte dak se mi tok dak do Elon Musk ambitions goals is to establish a self-sustaining cities on Mars within 20 years, starting with uncrewed cargo missions by 2026 and potentially sending humans there by 2029 or 2031. He believed that it is crucial for ensuring the long-term survival of humanity as Earth environments is not suitable in the long run. Alang sami pulo alang si Mars on dai lalo itunong kwan ning kan mang itunong dak suitable if si pulo tum dak pir thelong reng if si pulo non sabi tum global warming bonon pen ge tum greenhouse gases tholai an sabi tum high bomb lo tum kitab long sami charlie long bomb lo hai an bang ge lasi itum charlie bomb sami so bange itum apply play carbon emissions to ho non son car la tum gas pen hai mi hina te lo hai an sami tum mane do bomb lo pen ke la cholan tum factories ho hai an sami tum la global warming hai long sami tum charlie long ho lasi la hai an sami tum problem ga la lo tum heat do non sami ani te so pig lo pen lan se tum heat bang bomb la pusi alang Elon Musk sami ka chinam teng son lo si alang sami lai ma tha et pen sami future long ke suitable below mane dak pir thelong ke reng han ke busi pulo la si alang sami si people ma bagla lo si arni di expansion bomb tharni sami si arni expansion bomb si pulo mane arni bang ke the bomb ani kan mang si mane ke the bat bomb aso si theklong la si la support pon ma se di no hit bang ke bisi ola si hit joini pe si tu pir thelong ke mane view de jip si alang sami si pre dak science bang lam teng je son si long pulo la si la support bang ke si move thui han si kapre civilizations kui dem han si Mars no dai si alang sami plan kurilom so plan kurila dak ke tok dam teng 2026 bang next year lo tum no 2025 lo 2026 bang next year lo next year bang mane human mane munit ludun de pin si rocket pen si load ami bise lang sami lam chak dolo dak sami alang plan teng pen bolte la 2026 29 an mai munit sami ludun 2031 ta hype ya la 2029 to 2031 ang bong selang sami success ji bisi pulo 20 years ang bong pen la selang chak teng ben dak si alang sami plan bom lo la lo si non pu sami tum theklong lo people si tum nong arni sami su ma ja sami non tam tum nong busy high bomb no apramen compare dam 2026 sut bang ka uncrew mission busi pulo alang ke loi bang ke lage next 2026 last example last month of sikuri sipu la tem ke human missions 2029 to 2031 holo la pen self sufficiency do po multiplanetary civilizations do po la space x starship sadi mane si dak multiplanetary civilizations adak sami isi civilizations kuriam de po Mars song sami ke do dam dim sami lasi lahan sami lang non pu sami research kuri bom lo pen research kuri log nang thomas sami theklo indak alang original footage kaning ye lam pu sami. I was not a very good chief engineer in the beginning, but did learn over time. And I think we've gotten at this point to where the vehicle is very reliable, and we are going to be able to take astronauts to Mars. In fact, we want to take anyone who goes to Mars and ultimately build a self-sustaining civilization on Mars. That is the long-term goal of the company. Kelang news dong sami tok do lang dak ke space.com po news dong sami dak sami tok do pen lang kan ngi dung prek news sami dupila. Lasi space.com dong sami tok do lang dak sami lalo. That's one of the benefits of Mars is life's insurance for life collectively Musk told waiters in the interview with Fox News. Nasi Fox News dong sami lang interview. Nasi Fox News dong sami lang interview dong sami dak kan ngi sami do. Nasi so ning bang ke May 6 so selang sami kan so eventually all life on Earth will be destroyed by the sun.
The sun is gradually expanding, and so we do at some points need to be multi-planet civilizations because Earth will be incinerated. Musk, who leads the Trump administration's cost and regulations cutting departments of government efficiency, estimate that we have about 450 million years before it gets so hot that life is impossible.Asi tumnong 450 million lia prang si tumnong dak same BC pir thelong so pik pe prang si tumang dak men bange pir the men dam vek nang pu kalip te tumnong dak reng ilub selang same pulo themne dak kalang interview long kri niam teng bolte isi expand bomb si pulo mane arni same expand bomb lase so expand bomb si the bomb si ke phang ok bang lead bomb lu lase support pan se tum mane multiplanetary mane civilizations kuri nang po themne tumnong ka prek pir thelong same tum dam lap nang po munit tum chapareng te pusi alang same dak same pupon lo. So eventually all life on earth will be destroyed by the sun. The sun is gradually expanding, and so we do at some point need to be a multi-planet civilization because earth will be incinerated. La chut kelang ka prek news long same lang ke than du news long same penam news long same do non dak tum long Fox News to dimlongspace.com hai long same ke tok lam li bang lagi India je thang klong news long same lang same ke tok tol ke dak same tok dun dol ke Times of India po news lo si Times of India is English news lagi si lat same je thang klong long lo Musk has indicated that the first uncrewed missions to Mars could occur by the end of 2026. Let's see, time of India lang same talk do 2026 pange munihan lo lepin unmanned crew pinya mission same logis uncrewed mission si 2026 mange logis same da alam chak same do dak same tuman same news same tag long. It's about creating a self-sustaining city on Mars. Twitter long same lang talk dak do like a starship will hopefully depart for Mars at the end of next year, which Optimus explore robots po. Let's say alang sa mga laki lance do di Optimus po a robot sa mga lance sa mga lance do lo muni teng sa mga tuman sa mga taglong po ladak sa mga screen sa mga Optimus. People here today. It's insane. It's even talking. Hi to my friend John. John? Where's John? ang sa mga taglong lo let's say so robot bang ke di rak kilo dem han 2026 tong kilo dem han si so robot bang ke ka selam lo Optimus bagay. So sa lang sa plan NDTV tum sa lang sa may tok do alang NDTV tum sa may tok do no so news long sa may NDTV long tok dam teng te lalo Elon Musk estimates that we have about 450 million years before it gets so hot that life is impossible. Alang sa may pulo la tumong 450 million years pini anpen si tum bini pachok onde pulo te tumlong BC phang object pol pen ki duhan ta tumun idiat po si da per thilong sa may pulo lang sa mela so NDTV long sa me chan do da of India long sa me tok do thulang la Times of India long tok la kelalo Elon Musk reveals key step to build a self sustaining Mars cities pos alang sa me Mars cities song some planning kori bom no jatlong bom sa me news long sob long sa me support me alang sa me chiwi pon lap tum dak ko pilo dak chini dun nei mane tum long alle ki tang sot ke themne tum dak pilo chini nei ke nang sot ke atheme tumnong ke dak tum pir thelong chema that chot ke chok che tumnong an chulong lo jallo chot be chok che la si tumnong one time life ke ba pir thelong bolte tumnong sob same explore ning la pen future han same tum predict technique la pen ke kuson si paprang technique ma ma tum ka kes me surf oning ji la si tumnong ko an me pu intelligent me na chebona technique la an tumnong intelligent wi even though tumnong reality belief tumnong po lalo la si non dak Mars on name po reason mang ta lalo tumnong ke non tum dak mina dia lo chilang tel hai bang mane thinking ne kom ulo lai just impossible ma ateng lo tumnong dak kar beng lamang ke la si ene ma thavek ning puala me libon se mi tumnong dak study ning jan ning se mi do pe lam lo la ke tumnong angsom ma prang ning bete la si non da Elon Musk salam se mi la ke scientist lam pulo tumnong koson si dak Mars on dai me ja se mi si rocket ke dam se mi tumnong direct dam de la ke pucharting mun si ke dami la si zon thak sipinan se tumno curiosity no point mine se me ka ke se me dak la so port pulen ni dak tan chot ke lo tumno mane curiosity horm chinang po ka ke da se me kachini gang tum ya dia hok alam chini gang tum even do bang lang than tap se me tumno dak evidence approve arju me ka se tum chinang po la te tumno curiosity bang point mine se me la han si science plot no la pen selam se me than dak than ni hang do si bange tumno mane science po ke amunit kali yak nang pudin han tinang lan set pade na han lam par dom ronga pu example han pude science me la si science ba kedi han ka dom li han ar dom pu pe amena un chama thanong tun chama tharep mo pusi pulo bon me amena chama thapenta mane
cuma tha tek tang ji bisi ne ba la so di long e thana si science mane amuni tabe jat tabe science por ma ke la ke imina life long masi do la science por ma ge even though na curiosity mana ka chingang tung dulu bolete la ta science lo la si son ta si science ke aro tinong de tinong science do la si la han si science plo ka du ge sami hope clearly mana buji pa make up zening thelo la lo la si pini video ba lan helo la lo la pen un an sami share tha so video sami pen an sami ka chine thon sami pa chinya ma la lo la si pini video lan helo kardom